Ayi nangivile mina guys ngiyavuka sekuseni lapha fast sesiphezu kwe-N11 lapha sinormal mam sithi athi shy round lapha emaplazini fast. I know this year World Cup yamandebele rehe. Yes sithi singena nokungena eDoronkop lapha sathola sebalungisa indlela abosobeza abafuni ukuthi sikhambe kabuhlungu nasiyange ebantwaneni. Niyazibonela nani masokana masikuthi indlela ismooth maya sifuna ama-excuse lapha nasithi asikhambe ukuthi hayi mina ikolo yami iphasi siyavuma mara indlela ismooth. I know abo my friend bafika bathengisa izingubo ngebhayisikili jikijiki bathengisa izingubo ngamakari jikijiki baba banama-tuck shop nako-ke phela maye sebashaya ngama-wholesale. Hayi mana kusema-wholesale konje bayibiza ukuthi yini ento le ama-hardware. Ayiwande ukuthi thina sihlulwa yini mara mshola abantu laba bane-funding somehow cause nathi abantu abamnyama amabhizinisi siyawavusa mara walasti ngizibuza ukuthi kahle kahle kusuke kuyini inkinga. And ngeke lokho siblame ubuloyini ukuthi abantu abamnyama basapota amabhizinisi wabanye abantu abamnyama. No, there's something labantu laba banayo thina singanayo and i-secret game. Mara one day izovela nayo fast bese sesilayisha lapha vele masize kulezi zinto lezi zokubopha ngithemba umali mama. Niyabona mose sibuye phanda amaphaleti sithenga namaplanka lapha sifuna ukwakha elinye ibandla lidecent. Mhlawumbe niyazibuza ukuthi le bandla leli siyoliyakhala kabani. Le ndaba lena bekuyi-secret mara yazi mina ngisala ngiyayibhabaza bafethu ushingwenye engomeni ngicela nisale nithenga ama-gift kusesekumanje. And angifuniki umuntu ozoza ngama-excuse kade yena beyanganamali ukuthengela ushingwenye i-birthday gift makabuye engomeni. Hayi mana sik-birthday gift konje siyibiza ukuthi yini ngizoyinikeza igama elihle le-English. Thina ngesindebele sithi notice mara vane ngibezwa abanye lapha elokishini bathi iguleka sisebenzele igama lelithi iguleka mara sizolibiza nge-English sithi shingwenye siguleka. Yani nizwileke thomani kusesemanje nipatanisa amashumi mara niyazi mos ukuthi when you use the link and promo code on my bio kuyayenzeka ukuthi uzitholele 50 rand yamahala ha enhle gayi ukuthi kuyayenzeka vele uyayithola nama-spins ayi-25. I'm sure senibonile mos ukuthi no lasting wine imali net ngokusebenzisa le link ne-promo code yekubhayo yami. Enhle gathi nginikhombisa i-screenshot sakhona lana phezu kwescreen manje niyasibona lesi sivelile yiso-ke lesi bafethu mara athi nginicocele into eyi-1 le mali enazanke ngiyiwine ngelanga eli-1 dala ngidlala but nginga-withdraw manje ngoba maye bese sengidinga izinyawo ezilula ngathi yazini athi ngiyikhiphe ngiyopeshapesha la. Niyazi mos ukuthi uma ukhipha i-deposit ne-installment yayehla lapha mina ningibona ngisona ngizibhadalela 350 so nanoma ngingaphelelwa yi-income ngiyazi ukuthi hawu ramaphosa uzongisiza ukuthi ngibhadale. Emaplazini it's so nice and refreshing yabona sinormal mam sisegugana lapha sithi yazini athi shy round apha enrabeni enza sanyana sibona ukuthi angeke sigubhagubhe imithi angisho sesiyizangoma manje manifuna imithi kumele nifonele thina uvuka ahlale sinaye isigodo somlumo omnandi sinaso ubheka mina ngedwa sinaye wena isho ukuthi ufuna ini sikuhlanganisele fast siyadidiyela yonke into ongayicabanga kungasikudala sabe sesididiyelile nesihlahla sokulapha i-HIV yabona sangathola le sasicedile sesiyoba rich forever. Kunini bathi loko siyafika lokho asifike enhle kuyazini sengibonile bayenza ngamabomu bayabona ukuthi yazini sangafika lana lona owner le business lena yama-ARV ibhizinisi yakhe izo angeke phela mara ningawari mina manje nomali mami sesifikile sizonilapha nonke siyenza nembiza yomjolo ukuthi mabagilile ungahetheki kakhulu siyibiza ngokuthi anti-mjolo coping mechanism angeke siyidurise kakhulu ispoon nje siyi-100 rand ngelanga kumele uphuze ispoon eziyi-3 nama uceda ukudla sekuseni semini sentambama today besele uzogubha isihopho mara nina nisazi ngokuthi alu ayi phela bopatrama bayakha iskinini lapha bagcine sebahlaba lesihopho besisitshalile ejardini ngamaharafu sagcine sesifileke kanjalo mara ngathi yazini ngiyazi ukuthi mina ngineplani-ke ngizohamba ngele ehlathini kuyozifunela esinye yeyi phela isihopho sibalulekile madoda umuzi siyawuvusa nangabe uwile majita ningifonele niyangazi ukuthi ngichaza ukuthini ma ngithi siyawuvusa umuzi nangabe uwile angeke ngingidurisele kungidurisela sona iglasi eli-1 25 rand and umuntu angangitsho 25 rand inengi uzabe uyangihlanyele kubeni emaphaphu uthenga idampi nge-30 rand phela nami leni indlela yami yokuzama amashumi lapha ukuthi at least ngithelathele ipetrol